Obia so ye divo, obia so mashem kom, ene bebre. O man so bonia de koso. Ema enyema ntimi nkoyi. What ase? Enti no me kan kire divo ne asofo, minua no ma divo ne asofo ne se. O mo hwe twa kunkun mu yi. O mo nkom, o mo no musuko. Na se ni yakobon se, ye nya dwuma no fa. O mo nya sam, o mo nya politics. For Akaba Sonko and Koma Opibia Sadane Damina Ebre, Eji Eja eti in someone Moson for Muniaba a Pesicapa, Mede Ebeson more too much a fide Kese as Nagano Wahale Jumedi in a winning Ebuso Awashena Ebusia, and that day a year young papa prophet. Ye Nigel Gazy, what in Simbi Ababa to a Janebusia for Ninsam no Emono, a BFA a year, a man penny, a big also F.A. a year she bia, a bebe much was sharp. A day a year a day and share ever to a year afofro eso. Now I was young for a young papa and some more day to according to Prophet Nigel Gazy. A year, a man penny is excellence and another uncle who found to say, Dick yet Coswa, to Abba Emano. So one met a year Akunya Cassia years or Dickaya Cassem, or may ye a com a betim. Now a biomon sono a year legislation of homosexuality so ever because no maybe or honor matter say yes so and I am dandrin senka Ghana ye beya and no ye beye nabusia for and no and concordant chen crampuna was about team bima was side in some to Ghana the watch remove him ASM. Government will use soldiers to intimidate people of voter and others on December 7th. We any there was so I de ababeka a year and one with one. Voter region dear, yeah, ombesha da suma a year asrafo, I just say, yeah, omukute ye 21 croniba, ever quack piemu a year voter region, said the beya womudi womode a year just a slow ever to a year a month for no eso. Now a biomusu de who ye no home croniba busia and who making us making kind at Yamamuntie. In the voter region, they will send a lot of police and military, but their purpose is to intimidate them. What I saw is that I saw some training ongoing. I saw some counter-terrorism training going on, but it's a kangaroo. That is not the raw thing. The main purpose is to silence people on the eve of election. The Western region, Central region, there will be fomenting of problems spiritually. I saw security issues too. Greater Accra, there will be great problems here. Packets of problem. The voter, northern sector, there will be problem. Where any young papa and some was so a day atu Adriana Ebusia for and some day. Ebi eka want to say a day eba someone and the brain in trying we ba na ye day atwa a year so. The major prophet kun chacha. On say me catch was say Bomaden na too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na Bomaden na be hwe too much GH be hwe na subscribe Bomaden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura so emamo akwaba ebiemu na ebusuafo se dem di kan ya papa prophet Nigel Gazy ne nsema wode atu edwa yi saying day na war pe ache na day na war ma ye Ghana for so ya so like all patches like yentiase na say day na wo susu say yendwen emfa ensem yi ehu na enam say ebusuafo tikro we enko ejina na nyansa eniba akufo etirimu enti mato ensa day afra yankasa yen papa apostle ajeman prempe adodo na nim ni say God's watchman asafa wada no and so the Bible Church of God serving the war in Crank Castle Tuba Junction so no so emfa na dwentwa wo nim de nyakopon de ado no ememeta ensem yi achuno memetwetwe mu emfa ema yenti kan ho na yembonra ensem no emu
Apostle. Yes, please. Yeah, Anna. Now, what is it? Namia do me hoye na wonsoe. So for me asa for ma obi ahoye. So to be obi ahoye. Money be anything. No credit or one. Yo, Apostle. Me ni aba say. Me aba no hoye pa nyamia do. Bibi ada no kwanso wano. Christmas. Apostle, share a papa, a prophet Nigel Daisy, saying some of the ababeto a year bonting. Edika or my who said 20 a year 20 also to about Eddie my man penny and not dunk of Fado, a combat me and see a bit my she be crumble say a year lesbianism, nay homosexuality, crabate me I then apostle no more and croniba. Now say was that the ever say government, a person use a year soldiers, police, military men, and far almost a year voter region. Now one call intimidate woman now would see any statements now also central region no one can buy cancer problems no one can buy. Apostle then our patch there. Now sense so no person Ghana yen dwen ensem no ho NCM. Yo, Sikapa. The edika yankopon hira mo asumdue. Only at my phone cameraman. Already on no pa yamsen. I mean shrap. We sra adwumafo ni director nyina bia nkosi na amafo so yiti afo no too much afo na mi hirehira mo na tem bia ha de mo veni agro me da mi sra asudwe mi shane bi suma me yire mi mane asafo ni nyina kuye apostle samuna bebe ba batu mu me dwuno kura ya na mentiase. Oh, said na Gazi here or the other to me. Or see a Trabama president Akufo-Addo a Komeba. They are 2 Muhammad dear Komba. Another one cut. What kind of one side? And I mean, you're not you. Hey, and only young go to me near my channel. And near my me channel near where we say, Mamma catch up say, my catch and say. If you are saying, and you petting will be a more say. Oh, and I saw war, deep war, Namini Pan, Yamia of one money at the baby. Boy trim any serum and I come and some. Obito or to one or pass and be no account. It's your bemo as you are here. As an Yamin can. Obi so I'm starting already in my casa. Already. Obukra and Namje could you tell me so for I call him. Akoni Nyankopon atwetwe nkomo aka bibia twe hey akoi we kohwini o trokesin wo koni Nyankopon try Nyankopon enya America president yeah bi woni Nyankopon akasa kwa kosi nkonya so Nyankopon yenim se wo si gina yo no ebia ni o hwe na me fa quotation we mla na nya so kan kama okay Jeremiah 14:14 na urade ka kire mi se atro na di vo no de hye bidim nko me nsuma wo na me hye wo na me nkasa me nkire wo atro ani suade hu ani nkom hye ani asemhu ani wo won akoma mu na ada ani wo ka kire mu okay on we e kansim bibi sa di vo no bi wo Israel na titimire num enya dia ena ewen mu nyina beba wo mu susu ba kikabie no oye ndisi ni ana so tete de oye de ni se mo kan je so ye politician o na se ni we yi ni ho afri eye se oye nyame ana mu senior wo de ensemo ba wo dan ni ho adi se oye politician tete wo de yo kan de ni nsem se nyen wo nko waka no correct o kikan se bibli me study ni nsem na e je se wo oye ndisi ni okay wo dia se enti politics no pray o kan sembia ebe sele be ya na nago president ni pen for enye saade no ayi president be on a commander in chief of the armed forces in the country okay enti wono opa basa president be ampe
ntokwane sebesi do obetumi dia soja for koku baabi opposite for koku baabi aye ni security na ire aye tight say de be ya ye ho be twen be to aba no boko na so nduaba so ena on person na do yes adia on person wo di soja for le police for ewo ebe aboto na omu bibia position for no enso be ye no onya kwa ire aye so enti insem na wo kan na urade aka no enye urade ne kan be kire no urade nsuma kan in the favor of any party said dey be ya wo mu betimi enya anu no oye in favor of his party mamu for a politician okay is that so for maybe a politician yo mo ya NDC for no MPP for BSCP for di for no mo Ghana atoko na unti om kasa so unti om kasa ne de omu ya obi a wo party o eba wo so mu nyina ba bontino mbebe kasa bi omu yom se an mo kasa bi a wo tawe ya na so wo pewe ya se de nyankopon yi a kire wo boa wuni mo mtirim wuni wo makumam oni ba de sani tirim ene na kumam no one knows enti uka Jeremiah no ayi chapter 17 wa uri eti asebi awurade ka Jeremiah 17 verse 9 wasi akuma ohoi eyin kontompo ni sene ade nyina na yensem one pa mai na obenya emu ahuniye verse 10 say me awurade na me hwehwe akuma mu me so sawa me hwe na mema obiara sede na kwantie sede ne niyo aba no etie so enti awurade wasi akuma ohoi hwan be hunu gisem awurade no so sawa tese odi kanea onyame kuto ne shop mu odi mo bia akoma mu so enti obi won no na akoma no bi kura oni be wo no onu be din komo asundue komo ene insem papa ababua no asede opewa asem na so na akoma mu no we wudi ni onya wo bere obekum eno so wo so tiase enti omo presele be ya onu ne party be ba power eno wo ho okay aso bo ni be politicians me na be ka chero ese so yes sir na wo say e come beba na na do winia e come beba na ayi sexuality so e be sore ni hu me ba o na ayi wo feze Muhammad ye winia e come ma ye be di ame na me anka ne sanje na me anka ne sanje ni sanja me no so oho sanja me no o baba eno aka no aka chia no eko one side ka so no say ka o ka ho so kakra so say ankoye eya say ye bia ye try ye force nti say ye Akufo Addo aban me bet na so na ekom be ba de na che say ni opposite one no so ba de na che say bia ni bebu nti na ye nto ba ma de bia ni bebu mu indirectly na che say sa na o ma Ghana for ye hunu ma de wo ka no o say no o percent o sham komuna say and some of them be say to me be mu a na ye so onya fame na ko ene fame ni de o mo pepa nipa ni mani munyam se de papa Yesu kan ye no say ene nipa ba na ye pe nipa ni mani munyam ne Nyankopon ni munyam ne de ye pe oh eti ya poni nyina ato akene obi a pese okosoro obi a pese ogidi obi a pese onyeska obi a pese oye kese obi a pese onya hunya de bebiri eno nti no ye sawo enya bibia be se akuya eno nti ena wo mo ye sa so ena wo ka bibi wo ka bibi ze homosexual no enu ni ade be homosexual ni de nya Ghana hankwa de ade atum a South Africa no ni other countries of which mu ni ade nyina ma de atum apostle nya Ghana ha ni ade atum se ana se Ghana yesusu ya ade atum because me maintain say ya ade atum me ka say South Africa okay me South Africa no mu ni other countries Ghana ye nyintum okay Ghana ye nyintum senka me tama former late president Johnny Vance Fifi Atamils but ya kunya no so senka amrofo no percent o convince no na go sensa ho krata na ga mema ni mema dida na ma so ni ma edida na ba ku bi se fese trans ye pai bema ye yiri transgender ni nyina na ka ba na ka aye poto so ya dia countries no kakran koso the Ghana so automatically no
yes ya nyine ho amon pai ya ebeba okay apostle yen hwe aya adio yen bra aya ne nsenso se wo ka se wo ohun ye se ye ni swadi hu se ye da ye so se ye obi ntimi nche ne so ohun ye se ye training koso nyoma sisi like nyoma nhehye ye ni nyoma bebre koso eso ye ni suppose for ye wo mu training dada asoja for ye wo mu training enti because of ye na ni swadi hu a wo hu nti ni kwa so wo mu ye wo mu training na na so wo mu ye training na ye nje ntum se ye basa ye wo mpese nkoso enti asumbi ye mpese bebenti na wo mu ye wo mu training na yo okuya bedase bio yamishira na me kanu o se apostle for ni asoja for ye mu training da bia mo yere na no kre so that's here it is omo yo muteli ndada dia ende ndi na wo se ohunu ye hwan na kire no okohunu ne here so nyankopon ne review o no to onim nyankopon ye ka de onim nyankopon a onka me se apostle adma prempa me say na de gezi asawa onim asafa urade nyankopon bo so ne asase aso wo she makeka nsem bia ma abem na nko akonfo nshanko okay konfo nshanko omo she ana ntibida akonfo shanko okay baburi mu kura no na nkomshefo wo mu omo ye atrofo mami ba konfa nchero Acts chapter 16 verse 16 down emra Silas ne Paul no mo kwa sori a ayi obabi a wo shankom na okan ho nzama ye na nso me check ho ne as ye buru ho mo adom koto fiaso ye tie Acts 16 verse 16 o se na eba se ye kwa asori no abawa bi a owo akom honhom ebe hia ye enso na wode nkom hye ema ne wura nom enya ade bebre ono na odi Paul ne ye chitie mu se enipa yi ne nyankopon a wo sorosoro nko a wo kire nkwaje kwai na ye wo ye we ena bebre na ye Paul ahomete na odane ne ho ka kire honhom ne se me shawo Yesu Kristo dinimu free adi mu na edom wara mu o free adi na ne wura no hu se wo mo fa so abo wo so Paul ne Silas mu atwe wo mo ko edwom mpanimfo ani wei mo shamkom na bem de dia me ka se bem ni se Paul ne Silas ne ya gidifo no mo kwa asore ya wo mo twemo ba bi o wo no ohunu se krofo wei nyankopon krofo a o mo kire nipa enkwaje kwai o ye de no hunu ye ni honhom a e wo no mo e no ni yesa and the person who is spirit na wo no mo enye papa and no share no Yesu Kristo din na spirit to koy na ba wan we ye free and now so me che Paul ne Silas God na pe posika o munya no mo se kom share no ni ade no amamanfo asofo ni sika wo se asoro bia se enkom share yi kire asofo no kase o kase tisadi e mo December 31st ba no ma ko jira no ma hye enkom bebre no na amanfo di e kire saa na wo ko ne sika e jore bibia o kase ye bia na fabre bia no wo de beko so mo nya musika e bi na si ya so o se akom o e bi na yi wo mu no e bi na wo mu no me ka che wo mu sa this year we December 31st o mu hweye kana so wono mutira anko jame ko amoto dem an se shen kom ko shen kom an kan sa bebre dia chen o ma Ghana na enye sa ne nyame ba he nchira wo we ni Yakobon no no ba an e je bi ho e di wono no dia o kika no wono o so what o man mo ni dia ekos no kre e to ba so ka bibi na president jade se so why o jai na o jade e so why apostle yen shadio se yeti hey na se soje ni aba bepie mo ha bi abato aba adru na se yeti hey na se soje ni ana posi ni ejina ha no esi ye kwan se betimi di suro ato ye so se yen konkoto aba emfa ma dikani aye pa na because of se soje ni ejina ha because of se police ni ejina ha nti yo akuya nyame sharpa asema obusami de yeti ni se asojafo any a police for omo nyehu e mai yan fo mo Yakobon fo mo sisi asa so se
omo ehuro hunae okay ne mo omo boy ho ban okay o di ase na bibi nipa boni fo wo man no wo mo hwe ati wo mo ama ya silence wo okay na civilians mo boy ho ban yen kai Romans chapter 13 me mama nka ho fa nkyere wansa me etwi no but mumma akra nyina emre wo ho ase enhye tumi a ewo animunyam no ase obi amre no so ayase ma tumi ewo animunyam so ti ase na tumi biara ni ho jedie efiri onyankopon ji de pai asojafo apolisifo NPP government any tumidie bia ewo asase eyi bibia aban asete esi wo ewo asase so wo se nyankopon na ere tumi wona asato mama repeat obi ona tumi biara ni ho agedie efiri onyankopon na so tumi a ewo ho onyankopon na wa ere wa shato ho you see the point tumi a wo ho onyankopon na asato edi soja fo tumi apoti fo tumi ahemfi tumi ani nyina nyankopon na asihye anye ma wo nyina gu asase so tie enti obiara oni tumi no edi esie no oni de onyankopon ahyato ho na edi esie enti obiara oni be challenge police fo ni asoja fo ahemfo ne mpanimfo di esu tumi no wo sa ni pan nyankopon e be punish wo okay na je se nyamia hye no na wo se no na omo ho mai metwa so a na wona wodi esie no e benya afobuo wo be challenge wo mo wo benya afobuo okay wo ti ase so ya ni na mo won mo a na tare ya hye no na mo kra ni hunye hu wo tu wo go bokro mo wo go kum nipa wo soja wo police a wo be dan wo ya be show debi nyasa wo nze wo ko baby usane ho na ne wa ko wo hia no busa wasema wa ya no kama na ko baby de verse 3 no na wona wodi mpani no ehunye hu emma wona wo ye enuma pa okay wo ti ase etu obi a ye pani mi tumi bi a wo no wo ya de pa ni hunye hu emma ni hunye hu but the moment abaya de bonne na no abesuru okay mo ye nipa pa no hunye na emom wona wo ye bone nti wo mo ye bone ne ya no bisura posifo anu bisura soja fo wo koto aba abasi atama so wo koto aba o police ni jira baby ni tuo bo ko ho utiri vita ni no zo koto aba ko baby na wa de bone wo tiri mu hu o mo na usuro wo so ye kin o so ya ba doa ya doa nso abedam okay utani ya mu nza me fie bio so ti ma me ba we nto aso okay enie so wo mpese usuro tumi no ana enie ye papa okay na wanya won ho ayeye wo be so usuro tumi ni dia wo be so soja ni unso police ni a enie papa na be ye wo ye papa wo no mo wasem debi akwa tie ni yo apostle miti o pa wo ya de fata wo ya eternity emra wo ma no muso a woni police ni woni soja ni wasem woni ni asem woni ni asem tro wo tie no kutotuo wo mfa ne ho ono to mfa ho obi adwin vita ono police soja ni police ni no wo de mra na ye duma okay enti akwe dia menka no so ye ganani na obi a wo hwe me wo hwe program na ye no eso tie ni ehun sa soja fo na police wo ho so ma ye pa se ko ni ho man ka asase we su ka e de bi de be si me be se de bebre abato se no omo wo ho mpokrofo di bone krofo aye de enye e se obi tumi ko pega ballot box mo o di gane na so soja fo na police fo gira ho a ya ko wi ade gane ya ba bu wa ma wa nkasa wa o se bi o ba corporate ben ne atofom ama wo se wi ase yemienu enti bi chemu a wo se efiri se wo ye nyankopon asomfo e ma wo yi oyo wo mo ye nyankopon asomfo enye president asomfo ade no chese o sa no ya de ni pen hu nyankopon ye mo ye nyankopon asomfo e ma ye yi oyo se de be ye ndem be ko ye ama ye nyankopon ya zafo en wa se ngo ma bi e ma bi o sa so na se wo ye boni a suro na wo nkura afana no kwa ha be dem
What's this all your body there? You know, it's rubber. So, Romukuta, Afran, can it tell no the second? And I say a town. Knowledge increase. And they cure. Do you want to say that? Omuko, obey, baby, I said, you ever to obey. Omukio, I'm calling, and so, a cure done call on a tombo. Ungo didn't was as one, on tombo. Police in Ukutanikia, and so, on tombo. Wouldn't was as one, Nitio, on one, and Dan Consa, then why this man, or Bra, or the Agoko to me. So, now at the Asunjai day, Abba was in a way, when young Coupon, a son for. And now, when young Coupon, a son for. What told me? A day before a body or your bonino so. Aha, don't you know what will be your bonino? I know more, a channel. What can body walk to over the angel? And yet, you have wow. Oh, say, yes, or more pure may you know, Debbie, and you who cry, or say, a pint, Emma, a gun of wood in artist. So you have only a positive one, Papa, a sharp baton so, and I say, one way security, no, more beer throw, more beer money, I was so warm. Woman, you know, will be a better no more 12, no mamma, you'll be a bonny beer. So I say, now would the AC now find out where to Jammy. There's 5 for no, now you have to back. It has said, more brown once a show one once, and you before. Nya before 20 name ahoni musuntra so e dey say ye na ye man ye brain wase ema won tumi na dia so soja fo na police for so and he say president di soja fo bi kogu baabi o dia police bi kogu baabi na o dey bambo ye nyina no obo ye ho ba e di so fo bi ko jira baabi ka say e dey o ye no dey talk baba no ya dey obwa o pay ye so enti adifo no mi sham kom eni ye kase ni nyame eyi a kire me ni nyame sise da bi anyam yi kire mo wonso so ye hunu de mo ye wo ti ase eni ma nkoyi e ma o man no wo ti ase enti obi a so ye difo obi a so ma sham kom eni e bebre o man so bonia de koso e ma eni ma ntimi nkoyi wo ti ase enti no me kan kire difo ni asofo mimi no ma difo ni asofo ni se omun hwetro kunkunu yi omun kom omun no musuko na sedi na ko won se ye nya dwuma no fa omun nya sam omun nya politics eni ewiase ne ma na o ma komanda so no what ma asumtwe mra Ghana yo enti mi di ma sam no be wie enti no million adofo apostle adma prepare na ma timi nka no enti mi number ni person mi kasa 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 and 11 020 70 200 Ghana me damase Yakupon asumdwe enka o man Ghana enka president ene mpanyimfo no man penny. Oh, yes, Christ, amen. Amen. I was here for Apostle Ajima Prempe, and I would say a yen and no. Now, I also actually not doing their fire and see me also dear NSN for bright. It will too much GH your comment section. Follow your way, your IG page at too much GH underscore, your Twitter page so at too much GH underscore, Facebook and so a too much GH. Now, I was here for all the comments, no, any now to a year or now like videos now. If you almost so me, I don't want to say the be upload the video be also wait me any notification. Meeting at the APS Kappa, that's an Me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka moni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye am fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.